Stevane, Stevo! 80 godina nisam bio ovdje. Da. 80 godina. Čekaj, stani! Ta zemlja ni tada, a ni sada još uvek nije vaša zemlja. Ste to ukrali iz kuće, jel? To je pegled moje mame. Ovo je moj stan, a ti si mi se uselio. Pusti ga! Ili će neko da plati tih 90.000 eura ili ukupan iznos bio 150.000 eura. Pa ja nemam te pare. Mislim da treba da tražimo ostavinsku raspravu. Kako se zovete, šta ste po zanimanju? Ja sam Stevan Arsin, profesionalni muzičar, samo zabavnu i plesnu muziku. Drago mi je da si došao. Živjeli. Dobro zdravlje. Volite mi, da?